Vrnjačka Banja, capital of Serbian tourism. It is located 200 kilometers south of Belgrade on Zapadna Morava River, underneath the Koch mountain. Poštovani gledalci, sa nama je Boban Đurović, on je predsjednik opštine Vrnjačke Banje, inače došao je ovde u Čikago da promoviše svoju opštinu kao turističku destinaciju. Recite malo više o Vrnjačkoj Banji. Naši gledalci znaju o Vrnjačkoj Banji, ali da ih podsjetimo malo šta su ovako odlike, što vi možete da istaknete, zašto je Vrnjačka Banja poznata toliko? Pre svega rekao bih da sam ja ovde sa delegacijom iz Vrnjačke Banje koja predstavlja naravno lokalno rukovodstvo, turistička organizacija Vrnjačke Banje i nekoliko hotelijera iz Vrnjačke Banje koji smo došli zajedno sa našim turističkim agencijama da pre svega posvetimo srpsku dijasporu u Čikagu i drugim gradovima, da prezentujemo potencijale Vrnjačke Banje kao najposećenije turističke destinacije u Srbiji sa preko 1 milion noćenja godišnje, da kažemo šta su sve te nove stvari koje se desile, zato što mi zapravo znamo da većina ovog stanovništva poznaje Vrnjačku Banju zbog duge tradicije Vrnjačke Banje koja je preko skoro 2 milenijuma. Prošle godine smo proslavili 150 godina organizovanog turizma, ali ta nit između ljudi koji žive od Vrnjačke Banje se naravno sticajem posla i prelaskom u Ameriku prekinula. Međutim, Vrnjačka Banja je poslednjih nekog godina zaista napravila jedan veliki iskorak u svetu turizma, izgradnjom potpuno nove infrastrukture, uređenjem parkoviških površina, izgradnjom najvećih cvetnih trgova u Srbiji, preko 60 hektara uređenih trgova, novim hotelima, resort hotelima sa visokim kategorizacijama i svemu onome što je urađeno da ponovo prezentujemo Vrnjačku Banju, da pokušamo da tu nit spojimo i da ih pozovemo, da oni budu naši gosti, da budu turistički gosti Vrnjačke Banje, da osete onaj nekadašnji sjaj turističkih mesta u Srbiji, da ujedno pored toga da budu naši gosti, da budu i kupci velikog broja nekretnina koje se u Vrnjačkoj Banji nalaze, pre svega apartmana u organizovanim kompleksima koji mogu biti veoma interesantni za buduće njihovo poslovanje, to jest kupovinom da stave u funkciju izdavanja i ujedno da ponudimo određene lokacije koje mogu biti predmet nekih budućih investicija. Ovde smo u Čikagu dočekani od strane našeg konzulata koji nam je omogućio pristup svim turističkim agencijama u Čikagu, naše crkvene opštine koje su nam pomogle da na njihovim manifestacijama predstavimo Vrnjačku Banju u pravom svetlu, da dobijemo prostor i štandove gde možemo da predstavimo naše mesto i naravno kroz upravo, evo kao što sa vama radim kroz druge televizije, da predstavimo ono što Vrnjačka Banja danas zaista jeste. Nadam se da će ova studijska poseta imati efekta, jer smo mi poslednjih 2 meseca uspeli da ugostimo određeni broj ljudi iz Čikaga. Dobar deo njih je kupio stanove, apartmane u Vrnjačkoj Banji, stavio odmah u funkciju daljeg prometovanja kroz korišćenje i izdavanje, ali i jedna porodica iz Čikaga gradi jedan veliki tržni centar u Vrnjačkoj Banji i mi smo uvideli da je zaista ovo jedno veliko tržište kome mi treba da se obratimo. Vrnjačka Banja je stekla sve uslove da može da ima jednu kvalitetnu ponudu i želimo da prosto budemo prvi, da kažem, iz Srbije koji mogu da ponude jedan kvalitetan pristup turistički i da pozovemo sve one koji žele da uživaju, da se odmore, da budu upravo u Vrnjačkoj Banji. Razvoj banja se zasniva pre svega na našim izvorištima, blagodatima prirode, 7 mineralnih izvora tople i hladne vode koji se koriste u medicinske svrhe i mi zaista smo prvi u tom medicinskom turizmu, gde je specijalna bolnica Merkur je već daleko poznata u Evropi i širom sveta. Siguran sam da i ovde klijentela ljudi dosta dobro zna specijalnu bolnicu Merkur i svake godine u godinu se ta njihova ponuda oplemenjuje, tako da mi smo samo postali mesto za lečenje, već i mesto u kome zdrav gost može doći i izvršiti sve preglede koji su neophodni, dobiti terapiju, koristiti te naše izvore toliko dana koliko bude bio u Vrnjačkoj Banji i naravno osjećati se bolje. Poslednjih godina sve više te termalne lekovite vode se koriste u zabavno-rekreativne svrhe, izgradnjom velikih wellness i spa centara koji su sastavni deo svih hotela koji se grade, ali i ponuda kroz velike zatvorena kupališta sa termalnom vodom, što nije svakidašnjica na Balkanskom poluostrvu. Manji deo ima u Sloveniji i Mađarskoj, sada ima ih u Vrnjačkoj Banji. Veliki kompleks otvorenih bazena i akvaparkova koji su također s termalnom vodom, gde pretenduju pogotovo
pogotovo inostrani gosti, da upravo u takvim uslovima uživaju u Vrnjačkoj banji. Even the Romans knew that the mineral springs have their medical quality. Water is the symbol of Vrnjačka banja. Water is alive. Zadovoljstvo što smo danas sa vama, jer puno priča ima, puno zadovoljstva ima i da ne pričamo o zadovoljstvima koje smo mi doživjeli u Čikagu i okolini, ali pre svega mi smo došli da promovišemo Vrnjačku banju i Merkur. Šta se u zadnje vreme novo nudi u vezi Merkura? Gledajte, mi smo zaista postali najposećeniji centar u Srbiji, najposećeniji grad u Srbiji pre svega. I ja sam rođeni Vrnčanin i kada smo to uradili u poslednjih nekoliko godina, moje srce prepuno tih zadovoljstva jer smo pre svega postali nacionalni centar za dijabetes, za lečenje bolesti koja je pošast na nivou celog sveta, na nivou Srbije, na nivou onoga, samo ako slušaju naši pacijenti, naši gosti koji budu dolazili u Vrnjačku banju, svaki 5., 6., 7. čovjek u svetu ima dijabetes. Ministarstvo zdravlja nas je proglasilo za nacionalni centar i svi pacijenti dolaze u Srbiju na lečenje. Mi ih pre svega učimo šta znači dijabetes, da je to neophodno da vode računa o ishrani, da je neophodno da vode računa o fizičkoj aktivnosti, da je neophodno da primaju insulin ili da piju lekove i da znaju šta smeju da jedu, šta ne smeju. I posle 10 dana te edukacije zaista svi pacijenti koji ne mogu, i dalje u Srbiji postoji da država šalje pacijente, da ne mogu da dođu, onda dolaze privatno, dolaze da ulože u svoje zdravlje, to je i socijalni problem, dolaze njihovi članovi porodica. Nakon toga banja je i centar za, kako je nastala pre svega lečenje vodom. Ja kao lekar promovišem tu balneologiju, da se lečimo vodom. Medicina je napredovala svuda u svetu, ali da se pije voda, da se leči čir, gastritis, da se leči žučna kesa, da se leči bubrežni kanali, pesak u bubrezima, da se radi ispiranje tankog i debelog creva, da se radi ispiranje i uterusa i vagine zbog raznih upala koje se dešavaju, da se pije voda, da se ta voda koja je alkalna donosi puno pozitivnih sastojaka, da neutrališe kiseli pH sadržaj. I ja kao lekar zaista imam sreću što rukovodim kadrom, preko 450 ljudi je zaposleno, od toga 200 lekara i sestara i terapeuta i oni svi dolaze u Vrnjačku banju na odmor, na rekreaciju, na lečenje i na zadovoljstvo, jer u Vrnjačkoj banji postoji puno parkova, puno lepog ambijenta, ljudi dolaze kao u celom svetu. Nekada je svuda u svetu, kada se kaže idemo u banju, idemo zato što smo bogati i želimo da ćutimo, da se odmorimo, da šetamo. Kada se kaže u Srbiji idemo u banje, znači da smo bolesni. Mi sada to spajamo da može da se i odmarate, da možete da uživate i zaista ovo što sada pričam mislim da je prava priča, da svi koji dođu vide da je to tako i da oni osete i da prenesemo i ljudima u Čikagu i ljudima u dijaspori da dođu u Srbiju, da dođu u Vrnjačku banju, da dođu u Merkur i da uživaju. Vi ste i lider u Srbiji inovativne medicine. Pa znate šta, bilo je nekad teško, ja sam rođeni Vrnčanin i zaista mi je bilo drago kada sam počeo da radim ovo o čemu sam malo pričao, ali ovih dana kad šetam Vrnjačkom banjom, banja je prepuna. Došli su i mladi, došli su i deca, došli su neko ko želi samo da bude u odmoru i tišini i da konačno zaključimo svi da malo ulažemo u prevenciju, da ulažemo u svoje zdravlje, jer je vrlo često kasno kada se javimo nakon bolesti. Tako da ja kao pravi, pre svega lekar, a onda i čovjek koji živi i radi u Vrnjačkoj banji, zaista pozivam sve koji žele da dođu da vide da je to istina i da uživaju u Vrnjačkoj banji i u Merkuru. Hotel Slatina je trenutno mali hotel sa 24 smeštene jedinice, sa wellness centrom, otvorenim bazenom, igraonicom za decu, koji je u proteklih godinu dana potpuno renoviran. Nekada je taj hotel, to jest ima tradiciju već 50 godina i od nove godine će postati deo prvog srpskog lanca hotela u Srbiji, to su A hoteli. Tako da svakako nezavisno poslujemo do predstojeće nove godine i eto već imamo goste, dosta gostiju iz inostranstva, možemo se pohvaliti i lepim brojem noćenja gostiju iz Amerike, pa samim tim smo i prepoznali da treba da dođemo i budemo deo ovog projekta. Nas raduje, šta vi očekujete od ove posete, što kaže Americi, da se povežete sa
Tako je da se povežemo sa našim ljudima kojima su ovde, nadamo se nekima koji su već dolazili za Srbiju, nekima koji nisu, svakako i sa ljudima iz Amerike koji žele da upoznaju Srbiju, ali svakako da približimo Vrnjačku banju i da približimo sve ono što Vrnjačka banja kao destinacija nudi. Ekipa Srpske televizije, nadamo se da ćemo ove godine imati prilike da se vratimo do Vrnjačke banje i da se i tamo vidimo. Drago nam je, očekujemo vas, želimo da budemo vaši domaćini, hvala vam. Osnovna ideja je da nam sa opštinom Vrnjačka banja da pokušamo da napravimo što bolju prezentaciju turističkih potencijala Vrnjačke banje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, pre svega da se predstavimo našoj dijaspori, ali naravno i drugim ljudima i svim Amerikancima koji možda imaju jednog dana želju da dođu u Vrnjačku banju i u Srbiju i da im pokažemo zapravo šta je to što Vrnjačka banja kao turistička destinacija ima. Da li u vašoj ponudi imate i paket, na primjer, što se kaže, izleta po Srbiji i okolnim državama? Naravno, kako da ne. Turistička agencija SPA Travel se zapravo time i bavi. Osnovna delatnost je za incoming, to je dovođenje, nazovemo, stranih turista u Vrnjačku banju i pokušavamo da napravimo jedan celokupan ugođaj ljudima koji su u Vrnjačkoj banji. Dakle, da ne bude samo smeštaj, da ne bude samo eventualno lečenje, samo wellness, nego da iskombinimo sve da recimo 7 do 10 dana boravka u Vrnjačkoj banji bude apsolutno kompleksan i sadržajan, što znači da i tu se koristi i smeštaj, i wellness, i dobar provod u našim restoranima, kafanama. Organizujemo izlete do okolnih atrakcija poput manastira Žiča, Ljubostinja, Studenica, Kopaonik i sve ono što gravitira Vrnjačkoj banji, tako da sam gotovo siguran da bilo ko dođe u Vrnjačku banju biće izuzetno zadovoljan. Evo, mi dolazimo iz divne Vrnjačke banje, kraljice kontinentalnog turizma u Srbiji, zaista iz jednog sjajnog mesta turističkog koje proslavlja, obeležava 150 godina od početka aktivnog bavljenja turizmom i ja dolazim iz hotela Fontana koji je najozbiljniji, najveći hotel trenutno u Vrnjačkoj banji. 4 zvezdice sa 212 smeštenih jedinica i apartmana, sjajnim restoranima, nekoliko restorana je u pitanju, a la carte i pansion restorani, ali ono što nas determiniše kao najozbiljniji hotel je sjajan wellness centar na preko 1000 kvadratnih metara sa sijasetom različitih usluga koje nudi Hotel Fontana i wellness centar Hotela Fontana. Nije lako dobiti 4 zvezdice? Zaista nije lako. Da vam kažem nešto, regulativa i proces dobijanja 4 zvezdice po kriterijumima Ministarstva turizma u Srbiji je vrlo visok i vrlo oštar. Tako da, kako bih vam rekao, mi smo nasledili stari Hotel Fontana koji datira iz 60. godina prošlog veka i uradili smo u posljednje 3 godine kompletno renoviranje, restauraciju hotela i najzad dobili te 4 zvezdice koje su zaista sinonim, odnosno znak pravog kvaliteta usluge ugostiteljske i hotelske u Srbiji. Vrnjačka banja je mala, Hotel Fontana se nalazi u samom centru, zapravo u epicentru Vrnjačke banje na 68 koraka od mosta Ljubovi, čuvenog mosta Ljubovi. Dakle, centar Vrnjačke banje se zove po Hotelu Fontana. Znate, kad dođete u Vrnjačku banju vi kažete ja sam u Fontani, to znači sam centar Vrnjačke banje. Zatim to je tradicija koja stoji i postoji već više od 60 godina i najzad to je dobra usluga, odnosno vrhunska usluga koja zaista opravdava ove 4 zvezdice gde vi dobijate više od očekivanog. Prosto dobijete uslugu od 5 zvezdica, u hotelu ste sa 4. Evo, poziv važi naravno za vas, kao i za sve gledaoce vaše televizije, da dođete u Vrnjačku banju i u Hotel Fontanu, da osjetite zaista pravi duh srpskog hospitalite, odnosno ono što nosi jedno srpsko gostoprimstvo pre svega, a mi se u hotelskoj industriji trudimo zaista da budemo on top, ono što kažu, da budemo zaista vrhunski davalac usluga i da se naši gosti osjećaju kraljevski. U Vrnjačkoj banji, koja je inače kraljice kontinentalnog turizma zaista i u kojoj se hotelijerstvo i usluge ugostiteljstva samo neguje više od 150 godina.